Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ihuriro FC rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryafashe santere ya Kiriba ibanziza umujyi wa Uvira. Ni mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Isantere ya Kiriba iherereye muri teritwari ya Uvira. Iri mu ntera y'ibirometero hafi 20 ugana mu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba FC bari kurwana bamanuka. Kuva urugamba rwo mu kibaya cya Ruzi rwatangira mu ntangiriro z'icyumweru gishize, birukanye urury'ingabo za leta mu bice byinshi. FC yafashe Katogota, Rurambo, Ruberizi, Ruvungi, Mutarure, Bwegera, Nyakabere na Sange. Mbere yo kwinjira muri Kiriba ku gicamunsi cyo ku itariki 9 Ukuboza, yabanje gufata santere ya Runingo. Igikuba cyacitse mu mujyi wa Uvira mbere ko FC ifata Kiriba kuko humvikanye urusaku rw'amasasu bivuga ko yarashwe n'abarwanyi ry'imitwe wazarendo. Aya masasu yatumye ikoro by'ubucuruzi n'amashuri bifunga mu mujyi wa Uvira kubera ubwoba bw'uko byahungabanywa n'umutekano muke. Amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo yavuze ko ingabo nyinshi z'u Burundi zagaragaye ziva mu bice byafashwe birimo Runingo zisubirwaho nyuma yo kurushwa imbaraga n'abarwanyi ba FC ku itariki 8 z'ukwa 12. Nabwo havuze guhunga kwinshi kw'ingabo z'u Burundi iza Kongo na wazarendo nyuma yo kwamburwa santere ya Sange. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo kandi aravuga ko ibisasu byatangiye guterwa mu bice bikikije umujyi wa Uvira nyuma yo FC imaze iminsi ikomeje gusatira uyu mujyi ukomeye wa nyuma muri iyi ntara. Uyu munsi amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo atangazwa n'ababikurikiranira hafi nk'abanyamakuru barimo Steve Wembi na Micombero ngo bombe ebyiri zaguye umusozi witegeye umujyi wa Uvira mu gace ka Kavimvira. Steve Wembi nawe mu masaha ya saa 6 kuri wa kabiri yaneze kuri Twitter ko amasasu arimo kumvikana hafi ya Uvira. Bivuze ko abasirikare ba leta n'abazendo batangiye guhunga berekeza ku cyambu cya Karundu ahitwa Sange. Abarwanyi bafashe kuwa mbere nyuma y'uko uyu mujyi wari umaze kubera imirwano hagati y'abazendo na FARDC yaguyemo benshi. Biravuga ko inyeshyamba z'Ventura zirimo gukaza ibindiro byazo. Ababikurikirana hafi baremeza ko ari igihe kigiye gusa umujyi wa Uvira ukaba uri mu maboko y'inyeshyamba za Ventura. Ihuriro ry'amashyaka mu karwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryatangaje ko rikurikije ijambo rya Perezida Kongo mu nteko ishinga amategeko yaberetse ko amasezerano yasinyanye na Perezida Kagame w'u Rwanda ari nk'umwana wavutse apfuye. Prince Pengu uvugira iriho yabwiye Radio Okapi ko byatangajwe n'Icyedubwe yiyemereye ko nambaraga ibyo yasinye bifite ndetse ko bidatanga icyizere kuri Burasirazuba bwa Kongo buzatekana kubera amasezerano. Muri iri jambo ry'umukuru w'igihugu wa Kongo Kinshasa ryaranzwe no kwegeka ibibazo byose ku Rwanda arushije ko rutahagaritse ibitero mu gihe amasezerano yitezweho gukirirezo ku ntambara ingabo za leta ya Kongo zimaze imyaka ine zirwana muri nyakima za Ventura byitwa ko ishyigikiwe n'u Rwanda. Nyuma y'isinywa ryayo imirwano ikomeye ikomeje guhanganisha impande zombi mu bice bitandukanye mu ntara za Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Perezida Kagame mu ijambo rye yumvikanije ko u Rwanda ari rwo rwishe agahenge nubwo umutwe wa Ventura umaze igihe ugaragaza ko ingabo za leta ya Kongo arizo zigaba ibitero ku birindiro byazo. Ati bitandukanye n'umutima mwiza wacu ndetse n'amasezerano aheruka gusinywa biragaragara ko u Rwanda rukomeje kwica ibyemeranijwe. Yemwe n'umunsi wakurikiye isinywa ry'amasezerano imitwe y'ingabo z'u Rwanda yagabye ibitero zikoresheje intwaro ziremereye zarasiwe mu mujyi wa Bugarama wo mu Rwanda bituma abayangirika ry'ibintu n'itakara ry'ubuzima by'umwihariko mu duce twa Kaziba, Katogota na Rubarika muri Kivu y'Amajyepfo bituma agahenge kicwa. Kizigi yavuze ko ibyabaye bishimangira ukuri kw'imaze igihe bigaragazwa n'impuguke za Loni kuri Kongo zakunze gushinja u Rwanda kugira ingabo ku butaka bwa Kongo. Kizigi kandi mu ijambo ryagaragaje ko intambara iri mu gihugu cye atari inyeshyamba zibera mu gihugu ahubwo ari igitero cyaturutse hanze cyagabwe kuri Kongo Kinshasa. Uyu mugabo mu gisa nk'ugaragaza ko yiteguye gukomeza intambara yashimangiye ko mu gihe cyose umudugudu byibura umwe agace kamwe cyangwa umusozi umwe ugitewe ikibazo n'intwaro zitemewe nzabifata nk'aho umukoro wacu utararangira. Kugeza ubu ntacyo u Rwanda rurasubiza ku byatangajwe na Perezida wa Kongo Kinshasa. Icyakora ubwo amasezerano Washington yashyirwaho umukono, Perezida Kagame yijeje ko u Rwanda rwiteguye gushyira mu bikorwa ingingo zirureba zikubiye muri ariya masezerano. Ibyo Nishiyedi yatanzeho icyizere ku ruhande rw'igihugu cye. Amakuru mu bice biberamo i Rwanda avuga ko umutwe wa Ventura kuri uyu wa mbere wigaruriye agace ka Sange gaherereye muri teritwari ya Uvira aho ni muri Kivu y'Amajyepfo. Sange yafashwe nyuma y'ikoro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ziyivuyemo. Agace ka Sange gaherereye ku birometero birirwa muri 30 uvuye mu mujyi wa Uvira wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko nta mirwano ikaze yigeze yabera nyuma y'uko ku cyumweru ingabo za leta ya Kongo ziharwaniye n'abarwanyi b'imitwe y'abazarendo hagapfa abantu barirwa muri 37. Bivugwa kandi ko ingabo z'u Burundi zari ziri muri kano gace zahisemo guhunga zerekeza iwabo. Sange yafashwe mu kandi gace ka Nyakabere ingabo za Ventura zigaruriye ku wa mbere. Ikinyamakuru Activité cyavuze ko muri Kivu y'Amajyaruguru naho ibintu bitifashe neza kuko ku wa mbere hari ibitero bya drone byagabwe n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ku birindiro bya Ventura yitwa Karere. Ku wa mbere agasozi k'ingenzi ka Karere niko kibasiwe n'ibitero by'indege zitagira abadireva bitera ubwoba abaturage muri Karere Centre. Bivuga ko ibirindiro bya Ventura byagabwe ibitero indege za Kongo hagana saa 4 za mu gitondo. Ku cyumweru FARDC yari yagabye ibitero ku birindiro bitandukanye bya Ventura nka Kahongore, agasozi gateganye na Basi Centre,
hafi y'ibirindiro bya teritwari y'ahitwa Bukombo hagati y'Amasisi Santere na Nyabyondo. Amakuru agera mu kinyamakuru Kivu Morning Post avuga ko ibyo bitero byahatiye zimwe mu nkeke maze Ventura gusubira inyuma zerekeza mu bice bituje mu gihe abasivili bahunze Bukombo berekeza Nyabyondo. Indi mirwano ikaze yavuze ku wa mbere ushize hagati ya FC Ventura na Wazalendo Ikinyumba mu birometero 10 mu majyaruguru ya Nyabyondo. FC Ventura ngo irashaka kugenzura ku gace gaherutse kwigarurirwa na Wazalendo kuri Agse ya Nyabyondo, Kashebere na Kanza Mahanga. Hari ituze nubwo hagaragara umusaza wa FC Ventura kuri Agaseke Kashebere Kibati. Amakuru y'ukane yavuze ko kuwa mbere inyeshyamba za FC Ventura zaremesheje inama mu gace ka Ruvungi. Ingabo za Kongo zavuga ko zikigenzura. Abaturage babwiye ko gahunda ari ukujya kubohora Uvira. Imirwano ikomeye ikomeje kwira mu bice bya Kivu Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi n'iza Kongo zikomeje gutakaza uduce dutandukanye. Agace ka Ruvungi kari mu burinzi bukomeye, ariko mu mpera z'icyumweru gishize kafashwe na FC Ventura. Inyeshyamba zakoresheje inama muri kano gace zavuze ko zifuza ko abaturage babona umworo kandi aho bari biterambere. Umujyi wa Uvira urazengurutswe ndetse inyeshyamba za FC Ventura zikomeje kotsa igitutu ingabo za leta ya Kongo, iz'u Burundi na Wazalendo zakomeje kurwana kuri uwo mujyi. FC Ventura yabwiye abaturage ba Ruvungi ko nta bariyeri zongera kuba mu mihanda kandi bazajya bakora umuganda kugira ngo aho batuye harusheho kuba heza. Abaturage babwiye umusirikare wa FC Ventura ko bashonje, ababwira ko bazahaga intambara yo kubohora igihugu irangiye. Yababwiye kandi ko nta bariyeri zongera kuba hagati ya Bukavu na Uvira cyangwa se gusahurwa na Wazalendo n'ingabo za Kongo Kinshasa FARDC. Muri Uvira kandi inama y'umutekano yateranye yiga ku mutekano muri Kivu Amajyepfo yize ku buryo kurinda umujyi udafitwe FC Ventura. Aha muri Uvira ni wahoze guverineri wa Kivu Amajyepfo Jean-Jacques Purusi yimuriye ibiro amaze guhunga Bukavu muri Gashyantare umwaka asumbijwe n'inyeshyamba za FC Ventura. Nyuma y'inama y'umutekano bere muri Uvira, Jean-Jacques Purusi yavuze ko inzego z'umutekano Wazalendo bawe ibikenewe byose kugira ngo barinde abaturage. Yavuze ko Uvira itazafatwa na FC Ventura. Ati Uvira ntizafatwa, ndabibabwiye. Uvira arindirwaga mu birometero 100, ubirarindirwa mu mfuruka zayo. Nyuma ya FC Ventura ifashe imisozi myinshi ikikije ku gace. Abazi bya gisirikare bemeza ko Uvira kuyifata bitatwara igihe kuko inyeshyamba za FC Ventura zibarizwa mu misozi ikikije uyu mujyi wonyine ingabo za leta ya Kongo zisigaranye ku rubi rw'u Burundi na Kongo Kinshasa. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe umunsi w'ubwigenge wizihijwe mu nzu muri Tanzania kuko abaturage bose batetse kuguma mu ngo zabo hirindwa ko bashobora kujya mu muhanda kwigaragambya. Ibinyamakuru bimwe byanditswe muri Tanzania abaturage bazindukiye mu mihanda bari kwigaragambya bamagana ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan watsinze amatora kuri 98%. Uyu munsi mu mihanda ya Dar es Salaam amakuru avuga ko abaturage benshi bigabije imihanda barenga kuri gasopo bawe n'ubuyobozi bw'igihugu. Ubuyobozi bwari bwasabye abaturage kuguma mu nzu bakaba ariho biziriza umunsi w'ubwigenge igihugu cyakuye ku Bwongereza. Ni amakuru atoroshye kuyagenzura kuko ibinyamakuru byabo bitanditse kuko internet ubutegetsi bwayivanyeho. Icyakora amajwi yagaragaye ku nkoranyambaga y'abaturage bari kumwe n'abasirikare ubona ko bacungiye hafi bavuga mu ndangururamajwi ko badashaka Perezida Suluhu Hassan nka perezida uherutse gutorwa guteka igihugu muri manda y'imyaka 5. Abaturage batuye mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania guhera mu mpera z'icyumweru gishize ngo batangiye kugura ku bwinshi biribwa, amazi n'ibindi bikoresho by'ibanze nkenerwa kugira ngo bibike mu gihe biteganyijwe ko kuri uyu munsi nyine hashobora kwaduka n'imyigaragambyo ikaze muri icyo gihugu. Nubwo polisi y'icyo gihugu yasohoye itangazo itanga umuro ku bantu bose bateganya kwitabira iyo myigaragambyo, ikinyamakuru Daily Nation cyavuze ko nko mu iguriro rya Milimani City Shoppers Supermarket guhera ku cyumweru hari huzuye imiryango myinshi iri guhaha ibikoresho bitandukanye byo kwifashisha mu gihe iyo myigaragambyo yabaye. Umunyamakuru wa CNN Bwana Muri Madowo yashyize ku nkoranyambaga ze amajwi y'umuturage wo muri Tanzania mu mujyi wa Dar es Salaam uvuga mu giswahili badufungiye mu nzu nk'imbeba. Mu ijwi ry'uyu muturage bumvikana avuga ati ubu ngubu turi saa 3 ariko imihanda yose nta n'inyoni itamba kuko badufungiye mu nzu, ariko turashaka ubwigenge bwacu uko byagenda kose nitwemera gufungirwa mu nzu boshye imbeba. Leta ya Tanzania yasabye abaturage bayo kuguma mu ngo zabo ku munsi wo kuwa kabiri, umunsi igihugu kizaba kizihizaho umunsi w'ubwigenge. Hari abaturage kuri uwo munsi bari bateguye imyigaragambyo ikomeye mu rwego rwo gukomeza kwamagana ibyavuye mu matora yabaye mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Perezida Suluhu Hassan akayatsinda ku majwi 98% ibyamaganiwe kure. Minisitiri w'intebe wa Tanzania Mwigulu Nchemba yari yasabye abaturage kuguma mu ngo kuwa kabiri akaba ariho biziriza umunsi w'ubwigenge, dore ko igihugu cyakuye ibirori byo ku rwego rw'igihugu mu cyasobanuye ko amafaranga ari kuzakoreshwa muri uwo munsi akoreshwa asana ibikorwa remezo byangiritse mu myigaragambyo yabaye mu kwezi kwa 10. Mu butumwa bwatambukijwe ku rubuga rwa X, Minisitiri Nchemba yavuze ati turasaba abaturage bose batazaba bafite gahunda nkenerwa tariki 9 Ukuboza kuzakoresha uwo munsi baruhuka banishima bari mu ngo keretse bazaba bategetswe gukora. Amashusho ari ku nkoranyambaga agaragaza abashinzwe umutekano benshi n'ibikoresho byabo bari mu mihanda migari mu mujyi wa Dar es Salaam ndetse na Arusha kugira ngo hatagira umuturage wigaragambye. Nasimbukiye muri kinyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe abapolisi 300 mu mutwe udasanzwe wa polisi wa Kenya bageze muri Haiti mu butumwa bwo kugarura amahoro n'ituze muri icyo gihugu cyo mu birwa bya Karere. Abapolisi bageze ku kigo cy'indege cy'umurwa mukuru wa Port-au-Prince kuwa mbere babisikana n'abandi 100 ba Kenya bari basubiye iwabo. Abapolisi 300 barirwa mu mutwe udasanzwe bakiriwe na perezida w'inama y'ubutegetsi ya Haiti Laurent Saint-Cyr
washimiye perezida muto wa Kenya ku muhate wo kugira ngo Haiti ibone amahoro. Kuva muri Kamena umwaka ushize Kenya yatangiye kohereza abapolisi muri Haiti ngo bafashe inzego z'umutekano muri icyo gihugu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro yakegoje ikaba igenzura 9% by'umurwa mukuru Port-au-Prince. Umuryango w'Abibumbye uvuga ko aya mabandi yica agashimuta ndetse agafata no ku ngufu, aho wishe abantu bakaba 600 umwaka ushize. Ibintu byabaye cyane ubwo muri 21 Perezida Juvenal Moise wayoboraga Haiti yiciwe mu rugo rwe arashwe. Amahanga yatangiye kohereza ingabo n'abapolisi muri icyo gihugu mu butumwa bwari bwiswe Multinational Security Support bwatangiye muri 2023 ku ntego yo guhangana n'udutsiko dutandukanye tw'amabandi n'abitwaje intwaro twayogoje icyo gihugu. Kuva 2018 Kenya yabaye igihugu cyohereje abapolisi benshi bakaba 900. Umuryango w'Abibumbye uherutse guhindura izina ry'ubwo butumwa bwita Gang Suppression Force ndetse kavuga ko bukenewe mu nzego z'umutekano barenga 5,000 kugira ngo bagarure ituze muri Haiti. Naho mu Burundi, guverinoma y'u Burundi yashinje u Rwanda gukomeza ibikorwa bihungabanya umutekano ku mupaka uhuza na Kongo Kinshasa. Inerwa ko ingabo zabwo ziri ku butaka bwa Kongo zitazavayo kugeza igihe akazi kazijyanye kazaba karangiye byuzuye, byatangajwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard mu kiganiro ku cyumweru gishize yabahagarariye ibihugu byabo mu Burundi ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Muri icyo kiganiro Minisitiri Bizimana yamaganye icyo yise gukomeza kubitera amasezerano yo guhagarika imirwano no kugarura amahoro aheruka gusinywa. Uyu mugabo yashinje u Rwanda gukomeza kohereza abasirikare barwo no kugaba ibitero ku ngabo z'u Burundi na Kongo Kinshasa. Bizimana yongeye kwika mu Rwanda mu gihe amakuru ava ku Burundi bwatakaje abasirikare benshi mu mirwano yahuje ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ribarizwamo ingabo zabwo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu uriya mutwe ukomeje gusatira umujyi wa Uvira nyuma yo kwirukana ingabo zirwana ku ruhande rwa leta mu bice bitandukanye. Mu gihe amakuru ava ko ingabo z'Uburundi zikomeje gutsindwa, Minisitiri Bizimana yavuze ko igihugu kidateze kuzicyura kugeza igihe zizarangiriza ubutumwa bwazijyanye muri Kongo Kinshasa. Yavuze ko izo ngabo ziriyo biri mu rwego rwo kurinda imipaka y'u Burundi, abaturage n'ibintu byabo. Bizimana kandi yashinje u Rwanda ibyo yise kuyobya uburari, ashimangira ko Kongo Kinshasa ari yonyine ishobora gufata icyemezo cyo kuba habaho gucyura ingabo. Umukuru wa diplomasi y'u Burundi yashimangiye ko igitero cyose cyavuga ku baturage b'u Burundi cyangwa se abasirikare babwo bari muri Kongo kitazigera kihanganirwa. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikira muri Uganda, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banatwe umupadiri muri diocese yambara yabwiye Perezida Museveni ko Uganda yasubiye mu bihe bya politiki itanya abantu yahoze mu mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda 1946 bwafataga ubutegetsi. Umupadiri yibutsa ko nyuma y'uwo mwaka ubwo Museveni yafataga ubutegetsi yashyizeho komisiyo igamije kurwanya ukwirunda kose ndetse n'uweza ngunda asaba ko ubu nabwo yajyaho uko igihugu cyacitsemo kabiri kurusha uko byari byitezwe icyo gihe. Muri Uganda baritegura amatora ya perezida umwaka utaha, Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi azaba ashaka indi manda. Uyu mupadiri yavuze ko hamagarira Perezida Museveni ndetse n'abandi banyapolitike bose bagashaka ko bongera gusubiza abanyamuganda mu buvandimwe ngo igihugu cyacitsemo ibice byinshi. Padiri Bashobora yavuze ko abanyapolitike bakwiye gushyiraho ikintu gihuza abantu bose kuko bose ari bene Imana, bakareka kwibona mu madini, uturere cyangwa se amashyaka kuko byashinga igihugu mu buryo bukomeye. Ubutumwa bwo kunga abanyamuganda buje mu gihe umwaka utaha mu kwezi kwa mbere hateganyijwe amatora ya perezida muri Uganda. Mu bihe byo kwiyamamaza hakaba haragaragayemo guhangana bukomeye hagendewe ku turere, amoko ndetse n'ibindi muri kino gihugu.